Bamwe ba MCAs bakolotwa bekurundeni ambunge akaunti ya Meru batongeretie Ekrobange kire gutetera munini wa Rais Professor Kithure Kindiki bakiendani nkiro gitiyo ni atongere bakyama kya ODM kurukie MCA wa Nkwene Martin Makasi na inyeleti atongere ba Meru banyuma ya Kindiki akiongela Mount Kenya East nendeni ambireti kwa mukira weti na mbere mandike twandeto mutugi kare na utwambiria chyo. President Ruto, Kithure Kindiki, ni bamwe ba MCs bakorotwa kere mbunge ya Meru bagwatanite na bamwe ba Ekuru kere kugwata mbaru DP Kithure Kindiki bakiuga ni mumeru mugaru na uria atongeria rega na thirikari bethrite bakiuga so antu bara bakuga batwetu ati kwena Tharaka na kwena Meru batutokorega mantu jau na tutikwenda kuigwa jau no ntu Kindiki tutaragia mugambo jomwe tuije Meru county kuma thosi mwankako neke nonto narwa kwa Tharaka te Meru na ibona nto batwe tore koroto kuga tukarungamana na thirikari ya William Samoei Ruto na mwanka muthiathirie kibindi kiawe kia biere na Ruto akithirie kibindi kiawe kia biere tuije Kindiki no kethirwa ari top wawache project zile tumeahidiwa na serikali kuu tufanyiwe na kwithiritwe na andu aria chege kiama kia ODM bakimereria matagiti kia DP Kindiki atongeria bane baugite gitiki ni gikarina kwao ni bachwenjirengi na mono bakiuga ni untu batwire gwikania ngugi thaini kagita kawa gwikwa ngugi migambo iji nithirite gwati mbaru ni MC wa Nkwene Martin Kome Makasi na kinya murungamiri wa tauni ya Nkubu Ken Kamashinani kete kia deputy president thaiji tubereke na mwene ore okaririte na gikariri kuma thaiji mwanka 2032 Kindiki akiyukia gite kia president tukaba consider tubaye gite kiu bakwenda kia deputy president tukarete gite giki na tutitekerekeria mwanka 2032 batu tuwe bakanya antu bo bangi batu support tu basupport te miaka mingi na nkoro muna miaka mingi mutambo ngare mwangi jwa jwa tira nau barabara che bomo chieta nondu okarenji nona ara Mount Kenya West batu naja utiko tuona dai tuone tegeke mono mo tu Professor Kithure Kindiki kinya tu tukuromba tu support mura inchamba yawe oragwa ni aitha touga batu tutetekeria turi antu ba Meru turi antu ba Mount Kenya East turi antu ba Mount Kenya ere anene kwithiro itu tukethwa tugwete ibanga na maiga ya kura Professor Kithure Kindiki MCA Makasi na ritite mukana akiwa gite kia DP keja gwita bare atongeria ba Meru bagachencha mwerekera jwao bete kirute rwamende kite jau jakethira jakaretwe otwe watwika Professor Kindiki atethira thirikarine ila tunandi guketha bomo guthathu thirikari no ntu muntu tuketha tuthikatite migambo iji MCA Makasi adititendera kuguna gase HPs Bankwene na mashine ya ukomoria nkarangirie 56 ire gatetheria kubokiria kimuturire wona bendi atochui nkeripotra ndetosheweru reakwari etwa ni mutuge Kare